Dobar dan, dobri ljudi. Nalazimo se u Gornjačkoj klisuri, u oblasti Homolja. I danas smo posjetili manastir Gornjak koji je ime dobio po vetru koji duva u ovoj klisuri. Zato zapratite kanal, lajkujte video i putujmo zajedno. Manastir Gornjak leži na manjem proširenom platovu Mlave u Gornjačkoj klisuri. Prislonjen je uz kamene litice Ježevca ispod kojih protiče brza i bistra Mlava. Izgrađen je u periodu od 1376. do 1380. godine, kao zadužbina kneza Lazara. Sudeći po mnogobrojnim pomenima u istorijskim izvorima, u manastiru se živelo bez prekida. Od srednjevekovnih građevina sačuvale su se glavna manastirska crkva posvećena Vavedenju i kapela u pećini posvećena Svetom Nikoli. Posle konačnog pada srpske države 1459. godine pod tursku vlast Gornjak je doživljavao velika razaranja i obnavljanja. Iz sačuvanih spisa vidi se da je 1773. godine imao i svoju parohiju sa 99 domova. Zna se da je u turskom periodu 2 puta razaran i obnavljan, dok je najtežu sudbinu Gornjak doživeo za vreme Drugog svjetskog rata, kada su ga Nemci spalili. Tada su uništene mnoge dragocenosti koje je čuvao, kao što su povelja kneza Lazara i barjak cara Dušana. Iako je povelja kneza Lazara o podizanju manastira izgorela, prepis se je ipak sačuvao i on glasi: Ja, pravoverni knez Lazar, samodržac sve srpske zemlje, potrudih se da ovaj mali dar prinesem vladičici mojoj, presvetoj Bogorodici, i sazidah crkvu na mestu koje se zove Ždrelo Braničevsko i priložih i uredih svakim potrebama. Ovim završavamo posjetu manastiru i nastavljamo dalje. Nedaleko od manastira Gornjak, na putu ka Petrovcu na Mlavi, nalazi se manastir Blagoveštenje, o kome baš i nema puno podataka, osim da ga je izgradio despot Stefan Lazarević. Izgrađen je krajem 14. veka i u tom vremenu bio je jedan od istaknutijih manastira tog vremena i duhovno središte srednjevekovne Srbije. U njemu su prepisivane svete knjige i posećivali su ga monasi iz svih krajeva. Manastir je porušen od strane turske vojske krajem 17. veka. Nadam se da vam se video dopao i da ćete u znak podrške zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom drugom putovanju. Do sledećeg viđenja, pozdrav!